Sonja Maria, Mãe de Deus, roga per nos pecadores, us es en l'hora de nostre mort. Amém. Glória seja al Pai, e del Figlio, e del Spirito Santo, come in stau all'enxata, aixia us et adina, et in perpetuum. Amém. El tiers misteri de la lis, meditai-nos sur de Jesus, que proclamau l'original de Dio, bab-nos quam etiais Messia, sols benefacem Quium, original militiernos, que vende la ventis in tiasco in Sie, nies per initiativ daia nos perdona annos nos pecados, nos perdonaim annos culpos, e maina nos boe in provamento, mobat petra nos bil mal, salidada saidi Maria, plena da gratia, Señor ai contai, ti ais benedita dentro las unas, e benedictus ai, que fructus da tibes, Iesus. Sonja Maria, Mãe de Deus, roga per nos pecadores, us es en l'hora de nostra mort. Amém. Saludada saidi Maria, plena da gratia, Señor ai contai, ti ais benedita dentro las unas, e benedictus ai, que fructus da tibes, Iesus. Sonja Maria, Mãe de Deus, roga per nos pecadores, us es en l'hora de nostra mort. Amém. Saludada saidi Maria, plena da gratia. E nel nome del Bar, e del Figlio, e del Spirito Santo. La grazia da nia Signor Jesus Christus, la carezia da Dio, il Bab, e la comunanza del Spirito Santo, saigi con vos. Oggi in questa sonja messa, si ricordando in speciale da nostra defunta, da Sunvic, Anna Casanova Berini. Il Signor regali a tutti defunti lor ruaus perpeten. Signor, la ervasa ella, e tutti nos defunti en paz. Cars presents, vos tutti, cordialmente vegni, tier nostra sonja messa, odierno. Nus essen l'emprema jamna del temps da Judaisma. Nus essen envidai en da fa serius, cum siu clom da conversiun e penitenzia. Essen envidai en da dui cum la via alla levada, la gloria pascala. Avo la comunion, la in examinanus sex e pondera, chai accens que nus ven centau en nies vive, e nus ven daruga per misericordia e perdonament, con ils cloms del Kyrie, e ascia se preparai-nos per la comunion. Señor Jesus Christus, ti ais mors per nos vid il lem de la cruz, endras il batten, vai nos part da quell'obra del spintrament. Signor, pren pucau. Christus,
tias priu nossa culpa sintia chuviala, mo confes fagiai nus da gida in lauter a portar il bordi della vetta. Christus pren pucau. Seigneur, ti vulas da speranza a nus et a nies temps, mo conspert capitulai nus e con pauc se fidai nus da tia gratia. Seigneur, pren pucau. Deus il misericordabil prenti pucau da nus, el perdoni a nus nossa culpa, e maini nus alla vita perpetua. Lai ora. Bien Dio, ti che vegnes num nausil sungissim, ti exclamaunus sin la via da Christus, che nus sanctificain nossa vita, e contorciaien in di ventira perpetua enti originavel da ciel. Fai bundadaivel amain stem da nossa orazione, vivifiquecha nossa cardiencha, e fortifiquecha nossa buona veglia, da veramain semusa dins della clamada, cae regalada e confidada a nus. Entras Jesus Christus tiu fel, che viva e regia cuntai, ed il sper sogn, da perpeten in perpeten. Lezione del Codice Ester. Let's dis a la regina Ester priu rifugi tir il Signor. Ella ha rugau il Signor, il Dio di Israel e dic, miu Signor nies rec, ti es il sule Dio. Nau ena gita mi che son tot persula ad ai negin auter che ti. Io sa metta numnada mai in gran prigel. Ella slatta de miu pievel a iau udiu ca ian raquintau de pimi nascientia che ti, Signor, agias elegiu per irte perpetna il pievel d'Israel or de miets tot ils pievels a nos perdavons, or de miets tot lur antanats et agias fac per els quai che ti veves en permets. Se recorda, o Signor, se mussa el temps da nossa tribulazione e dai a mi coraggio. Ti rec dils Diaus e regent da tota puissonza. Metta plaits amoraivels sin bocca a mi, avon il liun e mi de siu cor en ordi viers quel che miu adversari. Per sia destrucziun a quella de tot quels che patraccian scoel. Nus d'anton spendre cun tiu maun a gi de mai, che son tot persula ad ai negin auter che ti, o Signor. Ti has ge en conoscienza de tot. Plait soch la sontia schertira. E grazie me a Dio.
Il Seigneur cum vos. Ord il Evangeli tenor San Mattiu. Da siu temps a Jesus deix a ses juvenals, rugai ed ai vegn dau a vos, en curi e vos venis ad anfla, spluntai ed ai vegn aviert a vos. Perciais cadin che roga survegn, ci che enquera anfla, ed a ci che splunta vegn ai aviart, ni ci da vos dat in crab as iu fel, sequel da monda peun, ni scel da monda in pes, dat il forza ali ina siat. Moshe perfin vos quesas schliats, capista da avos a fons buenas causas, con da pli ven vies baben schiel, a da buenas causas a quels che da monden el persuenter, tut quae que vos lais quils autes fecien a vos, quae fagiai era vos ad iels, queu vais vos lescia e prophets. Evangelii Dania Segna Jesus Christus. Caros sorores, caros frars, os con quest Evangeli, plaida Jesus nos sur dels basens e la forza dal orazione. Non so in vos immaginar la vita da Christificaivel senza avere una relazione con Dio. E in quella relazione ha l'orazione in importante place. Durante il tempo che noi viviamo in questo mondo, essa nos Christificaivel sin via sco pellegrins. Ma l'orazione gida nos da venir pli da Dio. Arva a nos las portas da sia infinita carezia, e dat il plager del parvis già ordavon. Por quai motiv ai la vita cristiana in supplica, ed in continuau in curi. Rogai, ed ai vegn dau a vos, in curi, e vos venis ad anfla, spluntai, ed ai vegn aviat a vos, di Jesus a nos. Ai dat da quels che reclamen che els venien bo udi da Dio, per quai che els vesen bo immediat il risultat, ni per quai che els manegen che Dio carezza bo els. E in il tal moment ai si prudent da se regurda del cusel da son Jeromius, el di, il ai segir che Dio dat a quels che da monten ed a quels che enqueren il ai clar, che quels che han surveniu not ain quels che han bo encourage, ed era bo spluntau, ed ai bo veniu aviart a quels che han bo spluntau avunta. Bo dumantau endreg, e forsa era per quai che els veseven bo ora bain. Lain per queruga, en quest temps de curaisma, l'emprendiu che ni escor da vendisco quel da Jesus Christus. Ludaus a Jesus Christus. Súplicas. A Senhor ni es Dio, mo contiu sustegn reusecha nossa curaisma, mo entras tia gratia, contonchain-nos in paces l'alegria che quella fiasta sa dà a nos, per quai rugai-nos.
Arvenirs corper in a buona capienza de tiu evangeli, che per nus muossa via e isch s'inviadi alla fiasta de Paschias. Nus rugaentai, exaude-nos. Conceda perdonament, paz e satisfazione a quels fideivels que prendem serius il clom de Curaisma. Nus rugaentai, exaude-nos. Per ils manaders ed annunziators de las baselgias rugai nus, en special per nies nief uesce legiu Josef, qu'els amplien la dreccia via e qu'els agian la forza d'adamplir con pazienza e perseveranza lur pensum che portan responsabilitat per auters. Nus rugaentai, exaude-nos. Per quels que se senten surdumandai e a mauns al svilup de nies temps. Nus rugaentai, exaude-nos. Per tot nos defuncts, en special Anna Casanova Berini, qu'els contongen la ventira e alegria perpetna el reginavel de ciel. Nus rugaentai, exaude-nos. Señor Jesus Christus, tiais ius ordavon annus la via tras passion e mort, alla lis de la gloria. Benedesca nies essers in via, e lai contorcernus la ventira perpetena. Ti che vives e reges con il Bab ed il Sperson, da perpeten en perpeten. Orai sores e frars, che mi aius unfrenda, da vendi plasciai la Dio, il Bab, tut pussent. Laude gloria da sionum, per mia salit, e per salit sentira songia baselgia. Bien Dio, recciaiva ils duns per la chavera eucaristica in memoria da tiu fel, cae sun frius per nos vid il de la cruz. Percia entras tiu sacrifici, asti reconciliau il mund cum tai, et das a tiu pievel de neumai, pais e salit, per quae rugai nos, entras Jesus Christus, nia Signor. Il Seigneur cum vos. Alzai ils cors. La ingrazia al Seigneur nies Dio. Nus vain ragion d'ingrazia a ti, et il ai di e gest de ludatai, Seigneur nies Dio e ba en ciel. Il temps da curaisma, la inumnada main miranus plain speranza, alegria, sin la fiesta de la paces, che em permetta era un puspai salit e ventira per tut quels ca in cum Christus sin via. Per quae sunenos con il sons ed ils angels che adurantai en perpeten et intonain scoels il himni da tia majestat e gloria. Lord,
Adiu da carezia, tai festivai nus en questura. Tias fac tut per nus, et cendas vinavon tiu mon medagond sur nus. Accepta us quest duns, et sanctificetia quels duns entras ius on sper, regala els puspai annus sco, il cier, ed il saung, da tiu fel, nies fra e Seigneur, Jesus Christus. Perciai la noce della decisione, steva Jesus amiets sestifanals, apriu il pão, engraziau a ti, arut il pão, e pursiu quel alces culs plais. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che ven da vos vi per vos. Medema main, ail suenda la China, priu il calice en ses mãos a engraciau, e purgiu il calice a ses difanals, gent. Prendai e buai tuts or daquel, quai ai il calice della nuova e perpetua ligia, mio sau, che ven spons per vos e per tuts en remission dels pucaus. Fagiai quai en memoria da mai. Misteri da cardienza. Confessai in te elevada, en token che ti turnas. Adiu da carezia, tiu felai returnaus endras piti e muri en tia veta da libertad infinita, per preparar in plac per nus tiertai. Nus dendon a el obligauda, se preparar nus sex et tuts, per quo aveni el in niev mund. El ha regalau annus siu plait, perché quel mosi annus la via el futur. El porcha annus siu cier e siu saunc, per medeganus dina da naumain e per rinforzanus per quella via. Saidia sadina cuntiu son sper, ientennus ed enternus. El sustenienus e la fidaibilidad da nies clom. El surmegi e maininus e nos sores e frars e la cardienza. En special nies papa francesc, nies ues eligium Iosef, administratur apostolic Pieder, et tuts ues plevors diacons, et tuts quels que surveixen en tia baselgia, perché nos ademplaien tia missium, pils carceuns. Tis negas anegin, tia carezia, era shel abdistiu aunca si fec a voluntai, per saetivul che mincin cae separtius datai, returni tirtai, de mai che tiu esser pater, en conoscia negins confins. Per qua essa nera nus plain speranza che ti exaudas nos oratium per nos defuns, en special per Anna. E cumplaneixas quai che il San Bo dominiau en l'urvetta terrestra, e con quella fidanza rugai-nos e per nos ex e per tuts che viven con nos sintiara, la bo esser vana nossa speranza. Con Sonja Maria, la muma da Jesus, e seu spus, Son Giuseppe, con ils apostels e marters, con nos sons padruns, Son Placi, Son Jaclau. Regala-nos quae tias destinau per nos, la obedienza da dina veta liberada en tiu reginavel, persuendo rugai-nos, entras tiu fel, nie Signor Jesus Christus. Entras Christus cum el ed in el,
ai a ti, a Dio Bab Potente, e l'unità del Spirito, tutta onor e gloria, da perpetuum in perpetuum. Lain ora un splais da Jesus dir, il Signor nies ba, si tarlisha sull'intera persona da, ed el acclamau tutti ils persons en si originabel. Babenos, qualche ti eis in ciel, sons veni facil tiu num, ti originabel veni tiernus, ti aveglia da verdis in tiarasco en ciel, ni espunda vinciadi dai anus os, perdona anus nos pecaus, sconos perdonain anus culpons, e mai anus boen e pruament, mobain spectra anus dil mal, persai te sei l'originabel, ti ha la persona e la gloria sempre. Amen. Jesus adeix a ses dufanals, la pais relachel eu avus, mia pais du eu avus. La pais ai pia et centada en nos mons. Nus volain javisha e la d'acor in alauter, asci arugai nus. Senhor Jesus Christus, mirabos in nies bisdi, mobain sin nosa cardienza, regala tia pais as nosa plaid, a nossas famílias, a nossa baselgia et al entir mundo. Quella paz del Signor saigi adira cum vos. Churda Dio, que prendos na verdes pecado dels mundo. Mirai, il churda Dio, que prena ver il pecado del mundo, beai quells que inclamai alla chavera del chur. Senhor, sum vos, que ti venha sul mio teix, dimo in pai, io non lo vedo da solo. Per la comunione, vedi l'emprem da varta drecia e suenta semiasta. Questa c'è sessa.
Orazione nel temps del corona. Dio e Bab, nus vignin e nossa miseria tirtai, rugaim per tia protezione del virus corona, che custau la vita e che porta bia miseria als cristians. Nus rugaim per tia grazia. Preserva nossas famílias, societats e entir mond de malsognas e catastrofes. Nus rugaim tir tai plein speranza che la virolazione possa combattere le nauschas conseguenze del corona, che l'economia possa se revenir e che nus astiem ben gleiti se mover liberamente e senza tema. Meine ils mauns ed il patratg dils miedis, dils regents ed ils gidonters che nella cerca suenter miurament e sligiaziuns co combatter l'epidemia. Nus rogaim pils malsauns, che els possiam ben gleiti puspevignisauns, e per tot quels che viven plein tema per via del svilup de la pandemia. E nus rogaim pil personal de Cira che s'engaja senza paus pil provediment medicinal dils malsauns. Possian els tot sentir la forza del ciel e bo piarder la coraggio. Maina tot las umfrendas dalla pandemia alla vita perpetua. Amen. Amén. Saludada seis de María, plena de gracia, el Señor hay contai, y es benedita entre las donas, e benedius ai il frec de tiu bes Iesus. Sonja Maria, Mama de Diu, roga per nos pecadors, us es en l'hora de nostra mort. Amén. Lai ora. Senhor, nies Dio, tias plidendau-nos con tiu plaid, ed has nutriu-nos el sacrament con il peun della vita. Nos engraziam per la grazia da quella sendupada e rogain, accompagna-nos viadu en nies vingiadi, e agida-nos accenta en quai temps da curaisma, acceds che lain en conoscer, con serius che nos prendaien la nuviala del salit, e confec che nos carezaien tai et tiu fel, Jesus Christus, nia Seigneur. Il Seigneur cum vos, Deus il Tutpus en benedicibus, il Bab, ed il Fel, ed il Sperson. Cars presents, Jevish Ravus tuts, tu die, stay seus, ed invidi. Mai, e la paz cum vos,